snáb. Díagait is mis Rosie. Seo é mar gahar Sam. Is brawl am a bheith ag snáb. Taim ag snáb gach maidin sahin. Taim Sam an éanachlum. Is mala se bheith ag snáb freisin, agus fiar leis soccer na rud bit ella. Bín colla snába, copín snába, tuola, agus glynni cosanta ag tastalwem near haim ag snáb. Tá sé an am dul ag snában is. Slán láat. Ceistena. Ceiste hain. Cad is anam dun chalín. Ceiste dó. An má le a bheith ag snáb? Ceiste trí. Cá na hain si ag snáb? Ceiste cathair. An má le Sam a bheith ag snáb? Ceiste cuaig. Cad atá ag tastal ó Rosie nuair hain si ag snáb?